Nobody. Nishesheni ya Inoro TV. Gathashia mwanya mwiroreri wa Inoro TV rushi handite thaa 10 ni ndoka niguo ngumenyithie mohoro maria tukuhaririirie ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia. Mutongoria wa ODM Raila Odinga augete ndakenirio ni itua ria gukanja kandarathi ya kambuni ya Adani wakine wa kiharo kia ndege. Akiaria kigomano-ini kia maminista guku Nairobi, Raila arauga itua riri iria ririega no rikiingirio uteti kuona bururi ungiri kuraya riu. Arauga ni kinya ria kuhingiriria aigithia aria mararehera bururi wagiriru kuona mabururi mangi manateithika na ngwataniro ici. Kenya is very strategically situated where we are. We are very fortunate. Kenya can become a hub, a big hub. I was very disappointed when we are not able to move on with the airport contract. That was really very unfortunate. You know, we had awarded the Greenfield airport contract before we left government with Kibaki in 2012. That contract was cancelled. Then it was given again to the same contractor later. But then again cancelled somewhere because of disagreement in the middle. And then now, when we brought in the Adani, they brought all these politics, and then the contract was cancelled. If that is not done, Nairobi will just become dormant. Look at Addis Ababa. It's going, and now they're putting up a new big airport. So Addis Ababa is going to be the hub around. Ethiopian Airlines is the dominant airline now on the continent. Kenya Airways can do the same. Kenya Airways can be the carrier in the continent because South Africa went down. But we are not doing it. You need to find a way. Look at Emirates. The people in the Emirates there do not look at that airline for making profits. It's basically a vehicle bringing investors, tourists, shoppers to the Emirates. KQ can be making losses so long as it's bringing people to our country. See, this is the thing. And put up a big airport in Nairobi. If you don't do it, Rwanda is going to do it. The Kigali will become the hub around here. You can do it here in Nairobi, and Nairobi becomes the hub and become the Dubai of Africa. Nake mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua ni okireire mubango wa thirikari ya Kenya Kwanza wa kuhura njeki ikundi nini matura-ini akiuga uihuirwo ni uhinga amu ni urathutukania andu. Aruga muingi wa kirima ndurumbuitio ta icigo ingi na ati arahumba muingi maitho na maundu matari na muthingi. Aritie hindi ya kwanjiriria icera riake ria thikũ 3 kaunti-ini ya Meru. Andu achuka murega. Muko salama watu wetu.
watu ya nyumbani, makazini wetu, madugu wetu, dada wetu, muko sawa sawa? Patiwa mali ya maana uletee watu ya Chuka. Hapana letea hao maharagwe, ndio tumbo yao inaguruma. Saa wale wengine wanagurumisha gari. Katigwa doito. Katigwa. Anatorehera bosho. Torumenda. Na kwa wake akarumia duthi. Hapa Chuka mnasemaje? Chuka mnasemaje? Chuka ni one term. Chuka ni one term. Arambe. Arambe. Wewe Ruto. Muigi na atongoria aikiro ciothe mwena wa Kajiado ni mathiite na mbere na kuhinyiriria kihoto kia murutani Albert Ojwang gitigirire ni giakinyanira. Aikaria ya marauga kihoto giake ni kiregucia guku magikumithia tharikira cia arurungani thiku nini tu muciini wa Nairobi. Mokirire ateti aria marahuthira nyanake guthoga thayo wa muigi na njira ya kumariha. Ilikuwa ni haba sana na pengine haikupendeza kama ilivyo sasa. Gavana wa Nairobi ametukosea kama wakaaji wa Kajiado North. Huyo gavana ametuma vijana na marungu kupigana na vijana ambao wameenda maandamano. Katikati ya hiyo hao vijana wa Sakaja wameibia wanabiashara ambao wametoka Ngong wako na maduka Nairobi. Watu wetu wanaendaga River Road, wanaendaga Gikomba kutafuta alafu wanakuja hapa. Sasa sisi tunanyamazia Sakaja. Nairobi ni kaunti yetu na hatutakubali gavana Sakaja kufanya ukora na wizi Nairobi. So we want to condemn, with your permission, Mheshimiwa wetu Gogoi, we want to condemn what happened the other day. Na huwa polisi aliwa hawa watoto wetu. Tunaomba tafadhali ya IPOA, do your investigation. Na huyo jamaa kesho ikifika kesho tumuone koti. Na tugithie na mbere family cia aria moragirwo hindi ya mirurungano ya gutetia thirikari mwaka muthiru niciyumiritie kuhinyiriria thirikari imaririkane na guthikiriria kiriro na ruo rwa kurwo ni ciana ciao. Giikaro-ini na andiki a mohoro mathingatire thirikari kumairiria hari gukinyaniria kihoto gia ciana ciao, makiuga no makene mangirwo ciugo icio cia kuhoya urekeri imwe kwa imwe handu ha kuhitukira nyumba cia mohoro. No maheanite notithi ya mururungano wa thayo tariki 25 mweri-ini uyu wa gatandatu wa kuririkana mwaka umwe kuma endwao moragwo. Uwezi ukatutisha watoto wetu juu ni sawa chukua, lakini tafadhali tuite kama wamama, angalau tukwena. Hiyo ndio miletu. Akituita hivi kama wamama wale walipoteza watoto, afadhali. Maisha yetu ni mbaya juu tunakaa tukifikiriaga serikali itatuangalia, tunakaa tukidhaniaga Kenyans watatuangalia, lakini hakuna mtu mwenye anatuangaliaga. Tumekaa tu hivyo hivyo. Na tureta ona andu a kanitha moke na ithwe ta Kenya tuikare thi twaranirie, and we see where we have gotten so far. Na tuge after that tuothie for peaceful marches and assemblies across Nairobi na across Kenya yothe, tukiuga riri family ici ciothe gutire ona umwe wonire haki ginyagia umuthi. There is no one who has seen their justice coming to them, either individually kana as a group. Kogo uria tureda ni tureda kuga president tafadhali, there is no Kenyan who is above the law. Utire Mukenya who is higher than the other. Tafadhali ni turakuhoya as a father, as a brother, as even a father uria adoptire ciana ingi. Please take these families up and see how you can work with them. Uria muguthiana uria mukwaraniria na muge todo, they are crying out for you. They have not seen you, hawajaona ukiwasaidia at all, reaching out to them ona kumera sorry mationete. Nakio gikundi kia huri biacara tauni-ini ya Kirugoya guku ni kaunti-ini ya Kirinyaga maratara hathara ya mamirioni ma mbeca thutha wa mwaki gututhuka biacara-ini ciao na gucina indo iria mendagia. Mwaki undu menyekanite kihumo kiaguo, aikari magitetia kwigucia kwa ngari cia kuhoria mwaki mihango-ini ya kung'ethanira na mwaki uyu. Mwandiki witu wa mohoro kaunti-ini Oboni Wathuku ni woratariria.
Nĩo njoria na aikari mwena wa Crenshaw Kerogoya kaunti-inĩ ya Kirinyaga arĩa matongetio hathara nene kumana na mwaki ũrĩa ũcinĩte nduka ciao taũni-inĩ ya Kerogoya na gũcina indo cia mamirioni ma mbeca. Aikari maugĩte atĩ mwaki ũtũmũkĩte mathaa-inĩ ma ũtukũ na igeria rĩa kũhũrana na mwaki ũrĩa rĩraringa ihiga. Ndiroka kuria tugeretie kuboria mwaki uyu karema tukawirorera no andu teikaria Kerogoya ni tumakite muno ni kaunti itu ya Kirinyaga kuria turonirie ati ngari imwe raboriro yuke thime mwaki kuma Nyeri nake Ndung'u Spice uyu turiganetie nake aratwitire imwe yake ya Embu na nimo mokite magatuboreria mwaki ucio uria uracokerirwo meita meri iboretio ni ngari 3 cia mai na ndiriganaga kubora na ndi very bitter ta MCA wa Kerogoya tondu aba borete hathara ya milioni 10 na ningucokaniriria andu aya tuthitange county government ya Kirinyaga tumitware igoti-ini andu aya maribo hathara tondu magerio kuribo hathara nitukuthii igoti-ini nigetha andu aya maribo hathara. Maugĩte atĩ kwaga kwa ngari ya mwaki kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ ũndũ ũrĩa ũracũngĩrĩirie hathara nene, gũkũ makiuga atĩ ũteithio ũraumanire kaunti-inĩ iria iriganĩtie cia Embu na Nyeri. Tondu mwaki ngari ĩngĩrarĩ aba nyũmba ĩno nĩyo mwaki ũtĩngathire ũguo tondu nginya kũrĩa kuothe rĩu atĩ maretire gakarikara kanini wĩira aba ndĩrarĩ aba thaa 3 mwaki ũcio ũkĩambĩrĩria ndĩrarĩ ũkũra effort ndĩroria mũndũ ũngĩtũrana nake mwaki ũrĩa nĩ wa kawaida ni ndĩrokĩra ithĩ cia mũtu twĩkinya aba tũrakora mwaki ũguo na kĩrĩrĩmbĩ aburira andu mamathima moto maranjirire ngari ni thuku na ndoririria kuria thukite ndirero ithukitie ati cuma ya 300,000 no riu nio ndirokithire njukumu ndiraburira mazima moto ya Nyeri ya kuria Karatina na nirageririe rakinya on time na muburi umwe wa biashara endagia mukawetaga Ndung'u aretia ya Embu onayo irakinya no kiuria kiria kinene kirarakaria andu ma Kerogoya ni ati ni maribaga magoti no riria ati ngari ya mwaki irendeka itingioneka ona ringe twiriga kugia mwaki bare banju akari itingioneka ngoria ngabana kai akoragwo amenete andu ma Kerogoya atia. Oho no mokĩrĩire thirikari ya kaunti ya Kirinyaga nĩ kĩrĩa maugĩte nĩ gwĩkururia harĩ kũhoria mwaki ũyũ ona thengia wa gũkorwo mita nini kuma harĩa mwaki ũtũmũkĩte kuona atĩ ngari ya mwaki ĩkoretwo ĩrĩ thũku. Department ĩno ya mwaki rĩ ĩbeo thigari irutage wĩra wa mwaki angĩgĩkorwo kaunti nĩ ĩraremwo nĩ kũmanage. Rĩu tunakeba muno nĩ mwana biashara ta ũyũ atete biashara yake ni mwaki wa kathatu wakanite guku Kerogoya tukiagaga ngari ya kuboria mwaki o muthenya mwaki wa kana ngari yumaga Nyeri kana Embu guku Kerogoya turoria guku Kirinyaga wa iguru irora urabeanaga gas na uragura rori ya takataka turoria ka ngari ya mwaki itena bata guku Kerogoya. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kerogoya kaunti-inĩ ya Kirinyaga njĩtagwo Boni Wathuku. Na kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga tũke gũkũ Nairobi kũrĩa aikari a Buruburu Flat maugĩte thirikari ya kaunti ĩrahũthĩra ekinaĩ kũmarutũrũra nyũmba-inĩ ciao na hinya mũkĩrũku. Aikari a maugĩte indo ciao nyingĩ nĩ ciairwo na ingĩ igĩthũkangio nĩ ekinaĩ aya, makiuga thengia ya andũ amwe gũkorwo marĩhĩte nyũmba ciao na mekorire haceke na kũrutũrũrwo na nja. MCA wa wodi ya Harambee Anthony Kimemia augĩte igeria rĩake rĩa kwaranĩria na Governor Johnson Sakaja nĩ rĩingĩte ihiga. Aikari magĩthiĩ na mbere gũtangĩka matoĩ kwao kwega nĩ nakũ. Nasikia uchungu sana sababu ni kuninyima right yangu na mimi nachagua nanga. Na survive tu leo hapa kesho pale. Hata uelewi ni watu wamekula vitu zao, hata macho ukiangalia hivi unastuka hao ni akina nani. Na wamejaa kwa nyumba hata uwezi ongea chochote na wao. Ni mtu kuingia na kuharibu vitu na kubeba. Ni hiyo ni wizi hiyo.
Hiyo ni wezi. There is very credible sources kwamba hizi nyumba ziko allocated, zimekuwa zikiallocatiwa watu up to a tune of 2.5 million. Hao watu wanakuja, wamejua tumeishi na hizi manyumba miaka ngapi. Sisi hatutakubali watu wanyang'anywe nyumba. Hiyo ndio tumeamua. Hakuna mtu atatoka kwa nyumba yake. Watatupiga tu, lakini wapige watu na marungu, wakuja wapige watu, lakini sisi hatutakubali watu watoke kwa nyumba zao. Without due process. Na thutha wa riboti yo kuma mwena ucio wa Buruburu, hau niho tugukorwo tugitirihira mohoro maitu ithaa-ini riri. No ririkana andiki aitu a mohoro guku Nairobi na icigo-ini ingi no marathie na mbere na gukuhaririria mangi maingi maria marathie na mbere na kuhanika icigo-ini icio. Koguo na cihanda thaa 1 na thaa 3 mundu gwitwo Gicimo Joseph ni gukorwo agikinyia haha niguo akorwo agikurehera mangi maingi maria urathie na mbere na kuhaririria. Tucemanie muthenya wa rucio thiini wa Inoro hwaini. Ni njitagwo Wambui wa Macharia, ngakwendithĩria hwaini mwega.